Assalamu alaikum i lijep pozdrav svima. Današnji video snimit ćemo na jedan novi, stari način. Naime, kada sam krenuo da snimam video na ovom YouTube kanalu, nije bilo nikakvog edita. Ne znam da li primjećujete, ali na prvim videima koje sam snimio nije uopšte bilo sjeckanja. A to je upravo to što se podrazumijeva pod editovanjem videa. Znači i sjecanje određenih stvari, grešaka i tako dalje, koje čovjek znači jednostavno napravi u svome izlaganju. Jedna stvar što me odvraća od snimanja videa jeste upravo editovanje. Uzima mi mnogo vremena. Evo zadnji video koji sam objavio na ovom kanalu o učenju arapskog jezika jeste onaj video koji sam snimio gdje sam prikazao naš javni kurs. Znači vjerujte, video je bio gotov sat i po, možda osnovni originalni video koji je kasnije sasječen na nekih pola sata. I sad zamislite koliko to treba vremena, pogotovo ako nemate neki super jak računar, koliko to sad treba vremena da se obradi i tako dalje. Ovaj današnji video, evo ja sam ovdje na tabli ovoj svojoj ispisao otprilike sve ono što želim da objasnim u ovom videu. A razlog zašto snimam ovaj video jeste, vjerujte, uvijek, a ne uvijek, u većini slučajeva ta motivacija, taj pokretač koji mi nekad nešto, da kažemo, upali, sine, dadne mi to nešto, motivaciju da snimim video, jeste postupak pojedinih ljudi. Uglavnom se radi o ekstremnim ponašanjima. I to, da kažemo, nije rijetkost, pogotovo znači od strane nekih koji se pripisuju, da kažem, selefijskom učenju, pojedinim selefijskim krugovima i slično. I zanimljivo, primijetit ćemo znači u tim selefijskim krugovima ili krugovima, islamskim krugovima koji se vraćaju na to, znači učenje selefa i tako dalje, dva ekstrema. Jedan ekstrem koji je otišao previše udesno i jedan ekstrem možda koji je otišao ulijevo, mada možda i ovo nije skroz možda ispravna terminologija. O čemu se radi? Naime, imate grupu ljudi koji su pretjerali u tekfiru, koji znači jednostavno do te mjere ne priznaju ni govor učenjaka islamski, gdje jednostavno smatraju i učenjake nevjernicima, i sljedbenicima, i pristalicama određenih arapskih vladara i tako dalje. Međutim, nije rijetkost da imamo i drugu skupinu. Druga skupina je također opasna i vrlo nezgodna i, da kažemo, vrlo pogubna za islamsku misao i za inače bilo kakvo, znači, razmišljanje. Radi se o ljudima koji pretjerano i na viši stepen nego što zaslužuju dižu određene islamske učenjake, selef i tako dalje. Do te mjere da ih gotovo oni u svojim, znači oni to možda neće reći, neće priznati, ali u praksi njihov govor selefa i tako dalje vrlo često smatraju svetim i nepogrešivim i znači smatraju, pripisuju selefu jedan vid ismeta, nepogrešivosti. Iako znamo ko je nepogrešiv u pogledu šarijatskih propisa, nepogrešiv je Allah dželešanu, ali Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem od onoga što dostavlja znači šarijata, u tome je on nepogrešiv. Drugi nema nikoga ismeta, niko nije nepogrešiv i svačiji govor može da se vaga, da se diskutuje o njemu i tako dalje i tako dalje. Međutim, sa ovim ljudima je to izuzetno teško. Pojedinci bili su ekstremni prije islama i oni su u islamu ekstremni. I taj njihov ekstremizam ogleda se i na njihovim svakodnevnim postupcima, pa čak i u pisanju. Znači, moraju oni u pisanju pokazati tu neku svoju dozu ekstremizma. Pitanje o kojem danas diskutujemo jeste kako se ispravno piše na latinici, znači na našem jeziku bosanskom, pa bio to srpsko-hrvatski, hrvatski-srpski, nebitno. Na nama razumljivom jeziku, da li se inša Allah piše ovako na ovaj način, da pišemo veliko aslovo, budući da tu imamo Allahovo ime, ili ga pišemo, ili ovaj izraz pišemo inša Allah, ovako kao što vidimo ovdje. Na arapskom taj izraz, evo ga, riječ je o rečenici inša Allah, koja sadrži, vidimo, 3 odvojene riječi, inša Allah, ako Allah tjedne, ako bude nešto Allahova volja, ako Bog da, što bi rekli. Na arapskom se piše ovako. Međutim, neki idu do te mjere pa kažu, moramo i na našem pisati ili na tom nekom svom jeziku moramo, kaže, pisati tako, jer dobijamo, kaže, ako napišemo to kao jednu riječ, dobivamo kao jednu drugu riječ na arapskom, dobijamo kao inša Allah,
kao Allahovo stvaranje i to je kao neispravno i ne smijemo nikako tako napisati. Međutim, to nije jednostavno tačno, daleko od bilo kakve logike, zdravog razuma i sl. Možete se vratiti na govore, recimo, našeg šeha profesora, doktora, nije čovjek profesor, doktora Zijada Ljakića ili doktora šeha Safeta Kuduzovića, koji su rekli i potvrdili da se ova riječ, ova fraza, inša Allah, rečenica, na našem jeziku piše onako kako to odgovara pravilima našeg bosanskog pravopisa, a to je, inša Allah, da pišemo na ovaj način. Znači, da ništa ne smeta što imamo malo a u riječi, znači ovo u riječi Allah. Zašto? Zato što po našem pravopisu nije uopšte dozvoljeno u sredini neke riječi, znači ovo je riječ, na našem jeziku je ovo riječ. Nije dozvoljeno staviti veliku a. I to su naši najučeniji ljudi prihvatili i ne vide ništa u tome sporno. Međutim, sporni su mozgovi pojedinih ljudi, pojedinih ekstremista, uglavnom možda iz tih nekih selefijskih krugova. Neki idu do te mjere da pojedine riječi prevode, odnosno vraćaju na arapsku osnovu, neke naše riječi na arapsku osnovu, pa ako na arapskom jeziku nešto znači pogrdno, kažu, a nemoj to koristiti, to na arapskom znači nešto loše. Recimo, evo riječ obična, recimo riječ buraz. Buraz je, da kažemo u modernom arapskom jeziku, koristi se za izmet. Pa kad odeš, recimo, da vršiš medicinski pregled, analizu i slično, trebaš dati uzorak čega? Buraz, od izmeta. Međutim, ovo nema veze sa našom riječi buraz. U našem, i sad kaže, nemoj da me zoveš, kaže buraz, ništa, to buraz, vrijeđaš me. Jel na arapskom buraz znači to i to, i automatski šta ćemo zaključiti? Pojedini ekstremisti će zaključiti, reći, nije dozvoljeno za čovjeku reći buraz, zato što je buraz, buraz izmet u arapskom, automatski gotovo. Znači, jel arapski taj osnova svih jezika na kojeg trebamo da se vratimo kada hoćemo da kažemo je li neka upotreba neke riječi u nekome jeziku dozvoljena ili nije? Svakako da nije. Normalan mozak će reći da nije, ali mozak koji je zadojen ekstremizmom, on će reći arapski jezik je prvi jezik, glavni jezik, sveti jezik, nepogrešiv jezik, jezik koji moramo pripisati mu sva svojstva, veličine i uzvištenosti, a ne smijemo nikako, znači, prema arapskom jeziku da se odnosimo, da spominjemo neko negativno svojstvo, da pripišemo nešto arapskom jeziku negativno, neku kritiku ili nešto, jer time vrijeđamo arapski jezik, samim tim vrijeđamo Kur'an, zato što na arapskom jeziku vrijeđamo time islam i tako dalje i tako dalje. Znači, šta je ovo? Ovo je ekstremizam. Ovo je ekstremizam. Svidilo se to nekome ili ne? Znači, isto tako, pa hoćemo uzeti, pa ne možemo prevoditi jezike, ne možemo međusobno porediti jezike na taj način. Ne možemo reći, evo primjer jednog arapskog glagola. Evo ja ću napisati, ko zna arapski, nek ovo pročita. Šta piše ovdje? Bi se. Ok, je li ovo sad sporno? Za neke je sad i ovo sporno, ali ovo nije sporno. Bi se, što znači osušio se. Osušio se. Je li ovo sporno? Dobro, da se vratimo na ove vamo stvari. Neki dan, neki naš dušebrižnik mi se obratio e-mailom gdje mi je skrenuo pažnju na neke navodno moje propuste i tako dalje u pogledu arapsku, kao ja vrijeđam arapski jezik. Znači, možete misliti čovjek kojima je to primarno zanimanje, koji podučava ljude arapskom jeziku, vrijeđa arapski jezik. Dobro. U tekstu tog čovjeka ja nailazim da, recimo, moje ime, a to je vjerojatno ciljano tako, moje ime i prezime piše malim početnim slovima. Znači, to nije greška, jer je svoje fino napisao velikim početnim slovom. Čak mi je skrenuo pažnju na to zašto ja pišem i neki drugi kaže pišete arapski jezik, arapski prvim malim početnim slovom. Iako je po našem pravopisu to prisvojni pridjev, a prisvojni pridjev ski, čki, ovo i slično šta, po pravilima našem jezika pišu se malim početnim slovom. Moraš po njemu pisati arapski s velikim a. Islam, to je jedina ispravna religija, moraš pisati sa velikim i. Ako si napisao sa islam, ne valja. Međutim, isti taj čovjek, recimo, ni u jednom od obraćanja meni nije nazvao selam.
a moje ime i prezime piše malim slovom. I on je jedan od tih, kako se zove normalno, pripadnika jedine, ispravne, spašene skupine, jedini koji su ispravno razumeli islamske tekstove. Pogledajte šta čovjek piše. Ovo nigdje nisam vidio. Dobro, to je njegova, što ja kažem, pjesnička sloboda. Čovjek piše sallallahu alaihi wasallam na ovaj način. Sal, s-a-l-l, i onda Allahu. Odvoji tu Allahu sa velikim A, kao možda, ne znam, da ne skrnari Allahovo ime. Pogledajte vi na arapskom kako je sallallahu. Znači imamo glagol salla, Allahu. I ovo ćemo spojeno govoru kako izgovoriti. Znači salla, ovaj elif, salla se gubi i skraćuje i izgovaramo ga kao fethu. Sallallahu. Znači jednostavno ovo A što mi kažemo, odnosno ovo hemze u Allahovom imenu, se u spojenom govoru izostavlja. Mi ga nikako ne izgovaramo. Biće sallallahu, sallallahu. Znači izgovoriš nakon lam, izgovoriš izgovoriš običnu fethu. Zašto pišeš a? Zašto pišeš i to veliko A? Sallallahu. Mislim, to je tvoja pjesnička sloboda, ali nema veze sa stvarnošću, nema veze sa zdravim razumom. Ti misliš da nešto možda da ne pogriješiš, da jednostavno možda ne uvrijediš Allaha dželešanu. Dobro, evo ti si pametan, evo izazov svima vama koji insistirate na tome da kažete, neću ja pisati inša Allah ovako, nećete vi meni određivati kako ću ja da pišem. Ja ću pisati ovako, jer ja sam pametan jedini, ja neću da vrijeđam Allaha dželešanu, Allah se piše veliki. Ok. Evo ga, bismillah, u ime Allaha. Bismillah, u ime Allaha sadrži ova fraza ime Allah. Hoćeš li pisati ovako bismillah ili ćeš pisati ovako bismi Allah sa velikim imenom? Ako hoćeš da budeš pravedan, piši onda i ovo ovako. Bismi pa stavi Allah, bismi Allah, u ime Allaha. Također, alhamdulillah, nemoj pisati alhamdulillah na ovaj način. Piši alhamdu li Allah, istakni to Allahovo ime. Ako ga ovdje ne ističeš, pišeš ovo ovako, onda opet šta? Gdje ti ja ovdje u Allahovo imenu? Znači nisi uopšte opet ga napisao. Znači opet zapadaš onda ti sam u nedosljednost i kontradiktornost. Jel' tako? Tako je. Znači, vraćamo se da zaključimo. Šta smo zaključili? Zaključili smo da svaki jezik ima svoja pravila pisanja i pravopis i da taj pravopis ne možemo vraćati na neki drugi strani jezik i primjenjivati znači ta pravila našeg jezika na drugi jezik i obratno. Nego moramo naučiti kako u našem jeziku se nešto piše. Također, vidjeli smo šta? Da određeni ljudi koji su zadovoljni, da kažem, ekstremizmom, nisu dosljedni u nekim stvarima. Recimo, pisać, evo, čak njegov ekstremizam se odslikava i na njegovim postupcima, i na njegovim riječima, i čak evo na načinu pisanja. Sallallahu, vidi kako je čovjek napisao, nema veze. Onda treba i da piše po meni, bismillah na ovaj način, ovaj drugi, i ovo dole, alhamdulillah, na ovaj način. Dobro. Ako vam se ovaj video dopada, podijelite ga na društvenim mrežama. Ovaj video imao je manji edit, morali smo nešto izjeći, vidit ćemo znači šta sam ja to isjekao poslije za koju sekundicu ili minutu. Morao sam ga malo editovati, mada vjerujte, mrzim editovati videe. Napišite mi dole u komentarima, ako imate vremena, je li mi kako bitno to je li video editovan, ima li te moderne prekide i šta ja znam, znači što se traži da kažemo od tih modernih videa, ili volite da je ovako video, znači ono jednostavno opušten govor, pa gdje čovjek pogriješi u padežu i ne izrazi se baš najbolje, ne znam da li vam to predstavlja neki problem ili ne, napišite dole u komentaru. Svima hvala na podršci koju pružate ovome YouTube kanalu. Hvala vam na praćenju, a do sljedećeg videa svima lijep pozdrav i assalamu alaikum. Nije dozvoljeno staviti veliko A. I to je tako. Najučeniji naši ljudi su to